Siyahlangana njalo silibingelela abathandekayo lonke kulesi sifundo saleli iviki, isifundo esithinta ngoKristu enqoba ukufa. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo, inxusa abangane bazivese. Sithanda ukubingelelana sonke izihlobo ezithandekayo, sisamukelana kusifundo sethu salona leli iviki. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Salubonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga futhi elinye ithuba esiliphiwa nguThixo ukuthi singene kusona lesi sifundo simuzwe ekhuluma lathi ensukwini zokugcina. Mina nginguMrs Mhlanga, kasicimezeni sikhuleke nini singakaqalisi isifundo sethu. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyalibonga lona leli thuba lokuthi sihlale phansi sicubungule sona lesi sifundo, sinxusa ubukhona bukaMoya oyingcwele, sigcwalise ngamandla okuzwisisa lona leli lizwi, sibe sesikhuluma kuphela intando evele esihlalweni sobukhosi. Sicela usikhuzele omubi, inkohliso ngabafileyo inengi kakhulu, kodwa sicela ngasona lesi sifundo uwambule imfihlakalo leqiniso sonke sizasizwa, sibe sesibambisisa lelo qiniso siphile ngalo. NgoJesu siyabonga, amen. Amen. Bathandekayo, uma kulento ehlukuluza izimpilo zabantu, uma kulento zihlobo zami esithiya silimele abanye sebegula, kwesinye isikhathi owehlelwe yileyo nto afe, yekufa bathandekayo. Yekela uPaul athi yena okufa isitha, isitha sabantu bonke. Indaba esifunda ngayo namhlanje silethelwa uKristu enqoba ukufa. Amen. Nxa singafunda uSambulo 1 verse ka17 no18, izasiqinisa ukwazi bana ukufa uKristu ukuphethe ngayiphi indlela. Sambulo 1 verse 17. Kwathi ngimbona ngawela ezinyaweni zakhe njengofileyo, wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwami wathi, ungesabi, mina ngowokuqala lowokugcina. Verse 18. Ngingophilayo, ngangifile, njalo khangela ngiyaphila kuze kube nini, njalo ngiphethe izivulo zokufa kanye lendawo yabafileyo. Ngiphethe izivulo zokufa. Amanye amabhayibheli athi ngiphethe izahluthulelo zanjani zokufa. Elesikhiwa ngiphethe amakhiye. Andabona sebehlanganisa isikhiwa isiNdebele, amakhiye kanjani endawo yokufa bathandekayo. Ake sikhangeleni kuqala singakacubunguli kabanzi ngesihloko lesi la ngendiyene ukufunda kwekhanda. Asike sikhangeleni kabanzi ukuthi kanti vele yona indikimba, yona umkantsho wenkolo yesiKristu uyini? IsiKristu siphethwe kuyini? Kuyini okubambe isiKristu? Yabona, ungasusa uvuko lukaJesu usala ungela inkolo yesiKristu. Inkolo yesiKristu yeme ekufeni ekuvukeni kukaKristu. Ngicabanga ukuthi yikho imelwe yisiphambano, ukufa lokuvuka, ikakhulu ukuvuka, ngoba ungakhipha ukuvuka akusela themba. IsiKristu seme ethembeni lokuvuka, loba kuyini esingena kikho silalela ithemba ukuthi siza kuvuka. Ungakhanyela indinyana yokwaziwa ngokhanda, uthi yena ngingokuqala lokugcina, obephila wafa osevukile, ngiphethe amakhiye. Ngangithi mina mfundisi Mlilo, umuntu oqhakathekileyo umuntu olamakhiye. Ungabona isitimela sikhulu singakana, umuntu oqhakathekileyo ngolamakhiye. Igonyethi ngumuntu olamakhiye. Endlini lasemakhaya khona ngapho umuntu olamakhiye ekhabothi lapho kulokudla nguyoqhakatheke kakhulu. So amakhiye aqhakatheke kakhulu ngoba yiwavulayo lapho okulolutho. uJesu abesesithi zwanini, mina yimi engilamakhiye okufa
into esikhathazayo umhlaba wonke jikelele indaba yokufa yesiqeda amandla kodwa uJesu uthulani ulamakhiye. Uyizwa njani ke le ndaba? Uma for uthinta indaba eqhakathekile uthe eqalisa ukuletha lapha uthi nxa singasakhulumanga ngovuko oluka Jesu kuqala kuthi ukuthi kakulavangeli yikho kukhulunywa ngumpostoli Paul umlobi nyamthanda lapha uthinta ukuthi kwabaseKorinte bokuqala ngo2 verse ngo2 umpostoli Paul uthi akulokunye emfisa ukukwazi ngaphandle kaKristu obethelweyo kodwa kuthwe la nxa ubengayifithizela indaba kaKristu obethelweyo akayilamandla leyo ndaba nxa iphelela lapho kodwa ihamba isibanga ebesekhuluma ku1 Corinthians ngo15 indimana yonke ithi nxa uKristu engavukanga kuthi ukuthi kasilavangeli kuthi ukuthi kakulathemba kuthi ukuthi azathi ukuthi hayi kuthi umuntu angaziphilela loba ngayiphindle. Oh yes. Sikuzwisa njani lokho esixoxa ngakho okuvuka KukaKristu lokuvuka kwethu nxa sikhangele ukuvuka kwaKristu esikhuluma ngakho lokuvuka kwethu nxa sikhangele yona ikhiye naliyana endawo yabafileyo kusiphatha njani ukuvuka kwabangcwele bathandekayo? Uyazi indaba le ikakhulu sikhangele imicabango lemfundiso esikhona kwezinye indawo lapho ethi khona abangcwele hayi bazijabulela ezulwini kuhambelana njani lokuvuka? Yes, umcabango lo uhludilize yonke le imfundiso le idilize umcabango yonke le ebuyayo ukuthi abantu bazijabulela ezulwini ngoba nxa kuyikuthi sebejabula khathesi akudingakali ukuthi bazovuswa bazavuswa njani bona vele bephila bekhona khathesi kuyalunga yini ukuthi babalethe basuke labo ezulwini ukuthi asambeni emhlabeni selisiyavuka uyabe ingasela ngqondo imfundiso yakhona so imfundiso le isinikeza ithemba ukuthi hayi loba sifayo siza kuvuswa ikhona impilo ikusasa uJesu isihloko isenthathekisa ukuthi uJesu yebo ufile kodwa uyanqoba ukufa ukunqoba njani ngokuvuka ukufa iopposite yokufa yikuvuka ukuphila ngesikhiwa bathi resurrect ukuvuselela obe sokunjani obekufile so uJesu nguye olayo impilo nguye olamakhiye la usevulile nguye okunqobileyo ukufa lathi sesiyalandela sikopha mhlanga esakwenzelwa nguJesu siba lethemba ngoba uvukile. Ngithanda ingoma leyi bayihlabela kanje bathi because he lives I can face tomorrow ngoba uyaphila ngingabheka ikusasa ungakhipha impilo kaJesu uvuko lo konke sikwenzayo akula ngqondo uyazi kusiqeda asilamandla okukholwa okukhonza ngoba kuyabe kungela mpilo ngendlela inkolo yonke engela kuvuko iyize uma foro nxa ichasisa kanje ngifikelwa ngumbuzo ukuthi kade uJesu nxa enqoba ukufa ukunqobela yena kumbe ukunqobela thina so yikho kusilethela ukuthi nxa uJesu wavuka wanqoba ukufa ube kunqobela thina ebesibalela ukufa so yikho esikutsho ukuthi kusinika ithemba lokuthi nxa evukile wanqoba kutsho ukuthi lathi silethemba elinjalo lokuthi la nxa sifayo siza kuvuka kusinika leso siqiniselo. Yes siyabonga bathandekayo ukwendlalela lesi sifundo esingikhona kuza kwenatshwa kabanzi kuleli iviki sikhangela yona lindaba yokuvuka leli viki ngamafitshane sakhangela ngalo uvuko lukaKristu labo bonke ubufakazi obubambekayo atsho sikuphumputhayo obubambekayo asipha bona ukuze sikholwe ngalolu vuko lukabani lukaKristu bathandekayo akungifundele incwadi kaMateyu 27 evesi ka62 usiya ku67 evesi ka62 usiya ku67 ithi lapha ngosuku olulandelayo
oluza ngemuva kosuku lokulungiselela. Abapriest abakhulu labaFarisi baya kuPhilathu bathi, Nkosi, siyakhumbula ukuthi wathi esaphila umkhohlisi loyana wathi, ngemva kwezinsuku ezintathu ngizavuka. Ngakho yenza ukuthi ithuna lilindwe ukuze kube lusuku lwesithathu. Engxenye abafundi bakhe bangeza batshontshe isidumbu batshele abantu ukuthi uvukile kwabafileyo. Inkohliso le ingabambi kakhulu kule yakuqala. uPhilathu wabaphendula wathi, thathani abalindi, hambani liyovikela ithuna njengokubona kwenu. Basebehamba bayalilinda baqinisa ngokubeka uphawu phezu kwelitshe njalo bamisa abalindi. iBhayibheli babeka ini? Uphawu. So kwaba lithuna elibekwe ini? Uphawu. Elilindiweyo. Kanti umuntu nxa sesiyalinda ulutho ujongeni ukuthi avikele, nesikhiwa bathi to secure, avikele ukuthi kungabi lo ngenayo kumbe lophumayo. Akugcine alondoloze okuphakathi. Yes. Sinanza ukuthi ekufeni kaKristu esiphambanweni kubukeka sengani usehlulwe. Yes. Ngoba injongo yokuthi abulawe kuze kuyefakwa uphawu kulindwe. Injongo yithi usehlulwe. Uma sesikhangela abafundi bakhe sinanzela uJudas emthengisa. Sinanzele uPeter emphika. Sinanzele abafundi bembalekela. Sinanzele konke lokhwana esala uyedwa. Kwakutshenisani khonokho? Ngibona ngani into eyayisenzakala laphana. Kwakuchiya uJesu eseyedwa bonke sebemdelile. Kwangani injongo kaJesu ayisafezwanga. Ayekulandile akusafezwanga. Sebemdelile abafundi bakhe useyedwa usefile futhi. Kwangani indaba iphelele ethuneni. Ungabala kahle kuthiwa uSathani wahle wafika lamadimoni akhe nengilosi zakhe bavala bavitsha ukuthi kanjani bakithi uJesu angavuke angaphumi phakathi khona laphana. Esikubalelwe laphana nguMrs Mhlanga ipassage ayibalileyo. Kuthiwa uPhilate wabavumela ukuthi enzani konke okunjani okusemandleni ukuthi libone ukuthi ithuna lelinjani. Base bezitshelile umfundisi Mlilo anti uJesu esahamba emhlabeni wayeyikhulumile ukuthi hayi mina ngiza kuvuka. So kwakungamjumanga wabatshela endelabo bathi umuntu lo asikuthembi angavuka. Asidingeni indlela zokuthi simvalele phakathi angavuki ngoba babekwazi ukuthi ekuvukeni kwakhe kulamandla. Lenkolo leyi imfundiso ayebelayo iza kumemetheka ihambe igcwale umhlaba wonke. Bazama lo Sathani ukuthi bamvalele phakathi angavuki kwafakwa lebutho phansi. Uyabazi uma foruthi kwakungamjumanga lokho ufuna ukukhuluma uchasise ukuthi utshoni ukuthi kongamjumanga. uKristu waphatha njani indaba yokufa lokuvuka kwakhe? Usengeza lokho kutsho. Siqalisa ikota le sake saxoxa ngokuthi uKristu ezinikela ukuzohlenga umuntu. Indlela yonke wayeyazi lokuthi izadlula ngapi. Kukanti ivina kuzihlabelelo abaprofeti babekhulumile ukuthi indlela izahamba njani. So kakumjumanga yikho wayelokho ekhuluma ivini becabanga ukuthi sengahle agcotshwa benkosi ethi hayi isikhathi kasikafika. So into leyi kayimjumanga but emfuna ukuthi siku-emphasize lapha mfundisi ngamazwi kaPhilathu. Uthi yenzani konke okusemandleneni. Ungayifunda kuhle uDesire of Ages ikhuluma ngokuthi uSathane umoya kaSathane yiwo wawukhuluma lo Philathu ukuthi kwenziweni ngoJesu. Ngithande into ezintathu laphana uSathane azisebenzisayo ukuzavale ukuthi uJesu angavuki. Okokuqala kuthiwe kwaba labalindi ukuthi kabayenza ukuthi vele kangavuki. Okwesibili kwaba lelitshe elikhulela giqelwe emlonyeni. Okwesithathu
kwaba lophawu ukuthi uphawu lwakhona kwakumele ukuthi luveze ukuthi kusala kuvaleke. So izinto lezi zona, yes, right, izinto lezi zona lezi zentathu uNkulunkulu sake sathinta ukuthi uNkulunkulu ulamandla phezulu kwakho konke okungenziwa isitha. Ngesikhiwa bathi God overrules events. Usathane secabanga ukuthi usephuma ibhobho, uNkulunkulu uphumela ibhobho. So uNkulunkulu lapho usathane efaka iRoman guard yamasosha angu100 iseal lelitshe elikhulu, usathane wayesithi usevalile. Kodwa ekuvaleni kukaSathane uNkulunkulu waveza ubukhulu bakhe. Ngizwisisa lokhu kwahle kwaba yibufakazi obuqotho ukuthi uJesu kwakumele kunike ubufakazi obuqinisileyo ukuthi nxa ilitshe beli antu yakhumbula omama behamba esevukile ukuthi babecabanga ukuthi sizagiqelwa ngubani ilitshe. So kwakungani ilutho impossible ukuthi alungeke kavuki. So lale ngasilo litshe lokudla. Hayi kwakungasilo litshe lokudla, kodwa linjalo lingasilo lokudlala. uNkulunkulu wasebenzisa ukuthi aveze ubukhulu bakhe ukuthini amandla okuvuka khona. Bese nsithi laba masocha angu100 ayilindile. Ngifunda ukuthi kwaba yibo ofakazi ababalamandla bagijimisa ivangeli lokuvuka ebantwini bonke. Ngoba ungayifunda ithi vele bahle bakhuluma zonke izinto ababezibonile. So uNkulunkulu simthola esebenzisa lokhu Sathane athe usebenzisa ukuvimba icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu akuphendule kusebenzele ukuthi uNkulunkulu aveze amandla akhe. Siyabonga indaba eziqatha lezo kakhulu. Yes. Uyabona uNkulunkulu uphezulu kwemicabango yethu. Right. Abantu ababekuzama konke uJesu ephakathi esethuneni khona phana. Omunye olobayo uthi yena uJesu bamesaba efile kulalapho ephila. Njengoba ubona uselindwa esahamba lapha emhlabeni wayengalindwa. Bathi bembopha watsho wabuza wathi hayi bengilana ethempelini bekulendingo yini ukuthi libe liculu lonke leli kuzongibamba. Bengihlala ngilana. Kodwa sesethuneni sefile uSathane uthi sibone ukuthi amandla ovuko anganani. uSathane wayekwazi ukuthi ngokuvuka kwakuphela okwakhe konke isiKristu simemetheka. So wazama ngendlela yonke ukuthi akuvimbi kungenzakali loba ngamandla avele ezulwini wayesefaka amadimoni lebutho lakhe uthi akula muntu waze wafaka namanga ukuthi hayi nxa lingambona engavuka abafundi bakhe babe bemtshontshile. All right. Nxa usithi babe bemtshontshile abafundi bakhe. Kwakuqiniseka ngakanani ukulinda kwabo nxa babesenqabela ukuthi abafundi bangamtshontshi uKristu na. Uma babengamtshontsha sithi bangamtshontsha. Yes. Babe sithi bebesesithana uvukile. Kuyini ababezakwenza ubana kube ubufakazi ukuthi sibisibili uvukile nxa bebengamtshontsha. Balinde ukuthi abafundi banganjani bangamtshontsha. Yes. Ukulinda kwabo ukuqinisa njani ukuvuka futhi khona phana ngabafundi bamtshontsha babeza ukuthini khona vela kula ngqondo okuyinto kwakhona ngoba even nxa sithi babemtshontshile antu wayabe yisidumbu babe yasigcina njani lezo zinto behamba lazo bese sivuye. So kusivezela kucace ukuthi hayi iargument le impikisano le ababelayo amacebo la ababefuna kwaveza ukuthi hayi nxa engasekho utshontshiwe ayengela sense ayengela ngqondo ayengasoka size ngoba umuntu ofileyo uyanuka mfundisi. Babe yamgcina njani. So uvuko lwaluqinisekile nxa wayezabe evukile wayabevukile okweqiniso ephila. Endokunye mfundisi like umafora kuchoyo kwakumele ukuthi nxa bemtshontshile si umafora uthe baba betshontsha isidumbu babe ngabe bengasingcwaba kumbe basibeke kuyindawo kodwa still babe lomthwalo okutshengisa abantu ukuthi uvukile ungabi sitshengise nini ungabi la nxa wayetshontsha. So umafora njengoba ethinta i-argument yakhona kayibambi manje akubambi manje. So ukuthi kubalaleli
kumele sibambe iqiniso lokuthi nembali uJesu wenze njani wavuka bemlindile waba ngumaphunyuka benjani bemphethe yes waba ngumaphunyuka bemphethe yes kuqakathekile bona sikubambe lokho akungifundele uvule uMateyu 28 sisiya phambili ngendaba yokuvuka kaJesu Kristu uMateyu 28 sakhangela iverse lika 1 usevesi lika 6 zakhangela noJohane u10 iverse lika 17 lika 18 kodwa kathesi sivulele uMateyu 28 iverse lika 1 usiya evesini lika 6 ithi lapha ngemva kwesabatha ekuseni ngovivi ngosuku lokuqala kweviki uMaria Magdalena lomunye uMaria baya ethuneni besiyakhangela kwaba lokuzamazama okukhulu komhlaba ngoba ingilosi yenkosi yehla ivela ezulwini yaya ethuneni yaligiqela eceleni ilitshe yahlala phezulu kwalo ukubonakala kwayo kwakunjengombane lezigqoko zayo zimhlophe nke njengongqwaqwane abalindi bayesaba baze bathuthumela baba njengabafileyo ingilosi yathi kwabesifazana lingesabi ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu owabethelwayo kakho lapha usevukile njengoba watsho wozani libone indawo abelele kuyo obosivulela uJohn 10 verse ka 7 ka 18 anisezwa kuthiwa uJesu usenjani usevukile besisanda bona sixoxe ngokuthi kwalinda amasotsha kwafakwa ilitshe laqiniswa kwafaka lophawu lo Sathane lengilosi zakhe bazobuthana khona phayana bazokuthi inhlo amehlo ukuthi babonke nembali kanjani kavuki uvuka kaJesu Kristu kwenzani kulo umbuso kaSathane phela nxa wayelindile wayengafuni avuke nango sevukile so kwenzakalani ngombuso kabani kaSathane ukuvuka kwabani kaJesu Kristu uyazi mfundisi lo Sathane ngokwakhe impikiswano leyi kufanele kupheleni kube lomnqobi lonqotshiweyo onjani kudala sisakhula nxa kwakuliwa kwakuchaywa izaguru kuliwe oyehluliweyo uzakhanya ngokuhlalwa amadundulu lo hamba eziqhenya uyabe sithi ngimchaye ngaze ngamhlala amadundu so ngiyacabanga wathaya wazahlatshwa amadundulu uJesu kuvuka kaJesu Sathane wahlala amadundulu mkhunjuzwa ukuthi ingilosi leyo kuthi afika aqhwebela ilitshe kanjani ungayifunda ku Desire of Ages kuthiwa walichedise ngani iphepho okulilitshanyana okungatsho lutho so wahlala phezulu kwalo kusitsho ukuthi amandla esitha anqotshiwe ngimbona nxa ukhuluma ngalindlela ngimbona ingilosi sihlezi yabamba isatho lenkani kavuki uyazi indaba ekhuluma ungayibala mu Desire 782 alright kuthiwa uSathane wabiza amademoni akhe ingilosi zakhe zonke ezinamandla amangalisayo zazolinda khona laphana ngoba wayekwazi ukuthi uvuko lukaJesu lwaluya beludiliza umbuso wakhe kuthiwa wazonda kakhulu nxa wabona wazondela lengilosi zakhe ukuthi uphunyuke njani mina ngilifake khona laphana kuthiwa wathukuthela uSathane ngoba wayekwazi ukuthi isiphetho sakhe sesifikile ngokuvuka kukaJesu njengoba seke watsho umhlanga uyazi uJehova uthembekile amandla okuvuka haye kuye yena ngokwakhe uJesu wazivukela impilo yakhe yikho phela wasuka ezulwini ukuzanikela impilo yakhe nguye wayinikelayo yikho ivesi sisungule ngayo uthi mina yimi emphetheni bakithi amakhiye wazivukela ngoba kuye yikho kulempilo engabolekwanga uJesu uyimpilo sihlobo esithandekayo ulamandla amangali wazivukela uJesu asikubona ukuthi nxa sivuma ukuthi
usathane wehlulwa waze wahlalwa amadundulo umbuso wakhe kawukho. It's a defeated kingdom. Right. So kusiphathisa njani thina amaKristu ukuthi la nxa usathane esihlukuluza njani silwimpi evele inqotshiwe. Yes. Iphosifane ngiyifanise lo muntu oyabebukele mfundisi i-delayed match Yeah. ukuthi vele iscoreline siyabe sisaziwa ukuthi iqembu leli liwinile leli lidliwe. So amaKristu afanele ukuthi ngendaba le kuMateyu 28 bengesabi singesabi ngoba siyakwazi ukuthi hayi impi inqotshiwe ende umbuso womnyama omelana lathi umbuso onqotshiwe thina sinqobile. So kufanele ukuthi la nxa sigcwalelwa zinhlupho sidiscouragewa ngusathane sibe kwazi ukuthi hayi akulalutho wanqotshwa kudala. Kumbe mfundisi Mbizo linelike layafika lapha ePalestine la kumathuna wonke akhona likhona yini ithuna leli lokuthiwa anti lapha sibuya ithuna leli lalifa kuphawu likhona yini elivulekileyo okungela muntu kule thuna elilindwe ngama-British khona ngale Palestine. Nxa ufika nje kule nkatha yomgwembe obhalwe phandle othi akekho la uvukile. Hallelujah. Likhamisile yilo ukhangele ukuthi uKristu wavuka likhamisile. Yes, maningi amathuna alabantu phakathi kaAbraham alabantu. Yes, nxa uhamba ngeKidron Valley kule thuna lika Absalom laphana esifunda ngayo kule kuBible reading yalamhlanje yazizona izinsuku ethi yalamhlanje sifuneka kulana amaviki la. Yes. So likhamisile. Yes. Liyamemezela. Ngifuna ukutsho ukuthi hayi kuqinisekile ngemba imbali yakufakaza ukuthi hayi likhona ithuna elinjani ngoba inkolo eziningi abalabo mesiya babo siyabona bayahamba ngeminyaka beseyabuthana khona lapha eAfrica kunjalo la khona ngale kuma Islamic countries uyakuthola ukuthi kunjani kunjalo beseyabuthana komkhulu wabo wafayo kodwa inkolo kuphela yesikristu yelalo okuthiwa uvuyile ongekhoyo ithuna likhona nje njengofakazi ngoba ngifuna ukuthi bengike ngakhathazwa ngeyindaba lapha ngacabanga ukuthi usathane wakwazi ukubuza umbuzo ukuthi kanti lo muntu okumele ngimbulale wavela ngapi isisusa sakhe sengaphi yena uyazakala ukuthi yena uyisidalwa njengobana suku watsho lapha ukuthi uphethe impilo yakhe ngizafuna asifundele uJohn 10 verse ka17 ka 18 right sibalena namanje isizathu sokuba ubaba angithande ukuthi ngiyayinikela impilo yami ngizaphinde ngiyithathe verse 18 bamba khonapho uthini maforo uthi nikela impilo yami ngiphinde njani ngiyithathe umaforo ke wayithinta indaba yokuthi uJesu nguye impilo sakuthinta kule emaviki adlule uthi hayi kala impilo yena uyimpilo ngokwayo ungayifunda kuhle ku Desire of Ages ikhuluma ku chapter 30 the plan of redemption ithi uKristu yedwa nguye oyimpilo uyimpilo ngoba kayithathe kwenye indawo yikho esithi elamandla ukuthi ayibeke futhi aphinde ayithathe yikho phela indaba yokusindiswa kwethu mfundisi singathungelwanga isidalwa ngoba impilo yaso yabi yeme kuNkulunkulu kodwa uJesu unguNkulunkulu nguyimpilo impilo kuye yikho elamandla uverse 18 uthi yes uverse 18 abesesithi kakho ongithathela yona kodwa ngiyinikela ngokufisa kwami ngilalo ilungelo lokuyinikela lelungelo lokuphinda ngiyithathe umlayo lo ngawamukela uvela kuBaba angeke sikuyele emuva kancane nxa esithena ngiyinikela ngokuthanda kwami akakho umuntu onalokhozana silokufakazi bani uve ukuthi uKristu wanikela ngokuthanda kwakhe uma sikhangele kubotshweni kwakhe. Yes, uJesu ngabala embalini khona kuma Gospels kulezikhathi eziningi lapho ake wathi uJesu yena uAbraham engakabi khona mina ngangikhona abafuna ukumbulala kodwa waphunyuka babemdinga ungabala kahle embalini kuthiwa kahle uKristu amaGalileans la ababefanana uKristu labafundi bakhe babengamqondi kahle yikho phela badinga uJudas ukuthi ahambe yesitshengisa ukuthi nguphi wakhona so kusivezelayo ukuthi uJesu nxa wayefuna
ukuthi bangambambi wayengenelisa ukuthi banganjani bangambambi ngendlela ayikhuza ngayo ulwandle yafida wayelamandla so isikhathi antu yabanika lapha besidla isidlo sokucina uthi yena hayi isikhathi sesenele sesifikile isikhathi ukuthi kwenzakala wayinikela ungabala uJohane ngo3 verse ngo16 uJesu futhi wayekhuluma lo Nicodemus khona phana yikho atsho khona ukuthi uThixo walithanda ilizwe wasenikela indodana yakhe ezelwe yodwa nguye wayezikhulumela uJesu nguye owayinikelayo impilo wavuma waba ngumhlatshelo opheleleyo wasezivukela ngoba uyatsho ngabala uJohane ngo6 so ukuvuka kwakhe kakavuswanga umnye umuntu lengilosi ayimvusayo kwenzakalani wazivukela waphinda anti umbhalo usitshelile ngilamandla okubeka impilo yamphinde ngiyakholwa ngiyakholwa ukuthi uJesu wazivusa wazivukela ngamandla ala actually iverse oyibale ngaphambi kwale ekhuluma lo Maria akekho lapha unjani uvukile kazangithi ngimvusile hayi kahle yes vele khonapho mfundisi anti ungabala uJohane ngo1 vele owaphathekayo ekudalweni ekusungulweni kwempilo even yoneka Lucifer nguJesu ngokwakhe so nguyo lamandla kwabuza ukuthi kazange akazibuza ukuthi kanti nalo umuntu impilo wayithathanga uyimpilo kokwathintwa ngumhla ayibolekwa awicabangeli kuye kugeleza impilo yikho mama lo wathi emthinta nje kuphela ezihambela ele agenda yakhe umama wahle waphila hayi sisiyawo kwana lo mcabango kawulethi mcabango ukuthi kanti manje enqevile nxa wayebethela vele sisenguNkulunkulu akula usho ukuthi akuluthola ubuhlungu ayebuzwa and so forth kuyini okwafayo uyazi ngingakuletha ngalindlela uJesu waye 100% uNkulunkulu right waba yi100% umuntu wagqoka inyama le ukuze azokuzwa esikuzwayo ukuze abe ngumnikelo opheleleyo sikhumbule lokho uNkulunkulu kafi right ukuze afi waba ngumuntu so okwafayo laphana ngumuntu nguyowafayo ende wazovuza eveza amandla ukuthi hayi anti plan singakhumbulaka kwakuzohlengwa lo muntu wayesewile yes so yikho ukushiwo ngamazwi ama-verse ayifundile ukuthi yena impilo yami ngeke ngayithathela omunye umuntu ngoba uNkulunkulu bakhe yes hayi siyabonga ubufakazi hayi ngwanese sesithintile ukuthi lokho kwenza kwaletha ubufakazi sibisibili abapriest babuletha njani ubufakazi ukuthi sibisibili umuntu uvukile ufakazi kunye lesivula umlomo sabo esalethwa abapriest siqinisa njani udaba lokuvuka kaKristu isivala umlomo mfundisi yes isivala umlomo hayi wena sindaba sesikhuluma ondodo wesiyavela yes baba khonokho ukuthi balethe ibribe isivala mlomo bevala la kuveza ukuthi kwakukhulunywa kwakufakazwa ukuthi uvuyile simbonile ukuthiwa ingilosi lethintwe yathi fika kuthiwa baba njengabafileyo bebona baba njengabafileyo kuthiwa bawa phansi baba bathi beshukuma bayafakaza ukuthi hayi simboni i-testimony yabo bayakhuluma okwakusekwenzakile ukuthi kufike so abapriest laba abafarisi bahle besaba ukuthi kungamemetheka lolu daba lo kulamandla lokho laba ngakade bembulele sebezahamba bekhuluma okwenzakeleyo bathi thathani imali lithule lithi lina bamtshontshile anti yakubona zwani into ethintwa nguma4 ungayifunda kuMatthew 28 la uverse 11 awuyibazi uthi kwathi abasifazana sebehambile besendleleni abanye babalindi bangena edolobheni bayabika kubapriest abakhulu ngakho konke okwake kwenzakile so uma4 ufithizela indaba yokuthi yibo kanye ababa ngofakazi bayibona indaba kodwa even ingilosi bayibona anti kwakusema thathakusa umnyama inkazimulo yengilosi iphendla umnyama ukuthi baba njengabafileyo mfundisi akakuthi ukuthi bafe baqaleka
ngoba umuntu oqalekileyo kaboni izehlakalo ezikhona kodwa nxa sesiqathanisa lo verse 11 ukuthi balandisa konke okwakwenza kuthi ukuthi ngiyazwisisa ukuthi ungakuboni uqalekile kuthi ukuthi baba njengabafileyo ukuthi kwakungela nto abangayenza baphela amandla bebukela izehlakalo zesenzakala so ukuthi abaphuma bayafakaza yiyo leyane ngeke ngayithinta ukuthi uSathane sithi ngamasotsha ngu100 ulindile uNkulunkulu wazuza ama witnesses angu100 awukufakazela ukuvuka kukaJesu. So amasotsha eRoma ahlahambisa leli qiniso lagcwala indawo zonke ngoba livangeli lifinyela izizwe zonke futhi ngithosa ukuthi uthiwa abanye babalindi ababesele bona basabe besenza njani nxa lwana usiyambhrebha ngale abaseleyo lokho bayafakaza bayahamba basebetshela ba hayi akusibalele uMateyu 27 verse ka 51 leka 53 ithi lapha uverse 51 uthi kusona leso isikhathi ikhetheni lethempeli laqhekezeka kabili kusukela phezulu kusiya phansi umhlaba wazamazama lamatshe aqhekezeka uverse 52 abesithi amathuna avuleka izidumbu zabanengi abantu abangcwele abafayo zavuswa baphila baphuma emathuneni kwathi ngemuva kokuvuka kukaJesu baya edolobheni elingcwele bavela ebantwini abaningi. Right, khonokho asandibona kubali kusitshelani kumbe kusifundisani ngokuvuka kukaKristu njalo kwaba nempumela bani kwafezani khonokho. Alright. Ukufa kukaKristu. Okay. Ukufa kukaKristu sikhumbule vele ukufa kukaKristu wayezohlenga mina lawe. So esifa uKristu kuthiwa elenga ethi kuphelile kwaba lokuzamazama komhlaba. Kuzamazama umhlaba kuthiwa kunye kwenzakalayo kwavuleka amathuna. Bathi amathuna esevulekile sikhumbule kwakuyi Friday kuthiwa ekuvukeni kukaJesu bavuka abangcwele babonakala bafakaza ababebazi bababona kwaba yisiqiniseko ukuthi hayi kulovuko laba mfundisi kuthiwa izithelo zakuqala angithi be siyayazi imbali yezithelo zakuqala ungabala lapha ku Exodus nxa ufunda ngokwakusenzakala endulo so uzathola ukuthi lezi zithelo isithelo sakuqala labo bavukayo isithelo sakuqala ekulimeni lapha kwakuveza okuzakwenzakala isivuno ozakusithola so laba ekuqaleni baba yizithelo zakuqala ezikaJesu okuqathwa bafakaza abaningi bababona enguthandayo yikuthi kwakungasafihlakali ukuthi kulovuko lwenzakeleyo esigabeni nxa bekhona abanye abavukileyo lalo ngempela wayevukile yikho engakutsho okwakhathesi ushithi bona labo labahle baqinisa ukuthi uKristu uvukile abavuka kunye yikho babekufaka yiwamandla uNkulunkulu esiwabona elawo okumelana lamandla esitha ukuthi uNkulunkulu amandla akhanga ngale ngoba uSathane nxa wayengama ngokuthi uJesu kavukanga abafundi bamtshontshile uNkulunkulu wabise esinye isiqiniselo ngokuvusa abanengi ngoba sithe uveza isifundo uthe namhla sikhangela ubufakazi so uNkulunkulu wabeletha ubufakazi obungeke baliwe lanxa kwakulo lamanga athile lenkohliso surrounding okukaJesu kodwa amandla okuvusa abafileyo ukuthi impilo uNkulunkulu uyayibisela yavezakala ngalabo abaningi abavukayo osifundele indlela yokufundwa ngekhanda eveza ukuthi uJesu ulekhi yebo nxa ukhuluma ngalokho kuyini okufika ekhanda la ukuthi nguye lamandla mfundisi okuvula lapha esecune uvula lapha la wakhino kodwa ubufakazi futhi obulamandla khonapho ukuthi anti kuthiwa kwavuka abangcwele kuthi ukuthi abanye abavukanga khona lapha lokho kwakuveza nje kancane okuzakwenzakala ukuthi abangcwele baza kuvuka
uJesu lamandla nxa wakwenza ezivukela nje kuphela khona phana what more nxa esesivu singethuki balaleli lababukeli uvuko luqinisekile kuzakwenzakala kuzakugcwaliseka loba ungaze kube kubinjani empilweni zethu kulokukhanya ekugcineni. Kanti mfundisi wenu ubuza kwala njani nxa mina kade ngifile ukwazi ukuthi ngangcwatshwa ubone sengivukile sengihamba mfakazi ukuthi hayi yimi ngikhona. Abantu batsho ukuthi hayi ngumsisimhlanga samngcaba ngomnya. So ngiyakholwa ukuthi ubufakazi lobu bokuvuka kwalabo abaningi abavuka loKristu babusenza babuqeda usathane lamanga wonke ayeletha. Ya kule njengoba lamanga wonke ayela kule mfundiso esabalele lapha emhlabeni eveza ukuthi nxa ngisifa khumbula ulana amaviki kuthena umuntu wathana hayi sesiyangena esivaleni simnyama nxa umuntu esifa uya ezulwini nxa engolungileyo uya endaweni ethize nxa engalunganga uvuka kwalabo abafileyo nxa uqathanisa lemfundiso ukuthi baya ezulwini khona ukuvuka kwabafileyo kusifundisani ngovuko lethu na? Right. Ukuthi laba bavuka kuthi ukuthi babelele babefile amathuna abo ayikhona kuhle kusivezele kudilize umcabango obabulela ukuthi babesuka ezulwini nxa base bekholisa ubaletha futhi emhlabeni so lemizimba le uyiconnecta kanjani inkolo yethu izihlobo ezithandekayo imele izwakale ibe le sense. Ungabona kungasaqedakali kungasahlangani kahle sesijobelela sokulohlupho so laba kuthiwa babelele bavuka kuveza ukuthi hayi bonke abafileyo balele. uAbraham wathinta ukuthi thuna lakhe lalibona balele bakhona kuona lo mhlaba bamelele usuku lovuko. Sisiyabonga kungakhathaza kwesikhathi izinto zibe zimbi empilweni zethu impilo ingabe mnandi hayi balaleli asethembeni kuNkulunkulu wasinqobela awumfundele uJohn 20 verse 11 uzamfundela lo Korinte uqala ngo15 verse 5 uJohn 20 verse 11 ivesi ngu11 ithi kodwa uMaria wasala emi ngaphandle kwethuna ekhala wathi elokhu ekhala wakhothama walunguza ethuneni wabona izingilosi ezimbili zigqoke okumhlophe zihlezi lapho isidumbu sikaJesu sasikade sikhona eyinye ngasemakhanda eyinye ngasezinyaweni zambuza zathi mama ukhalelani na? Wathi bayisusile inkosi yami kangazi ukuthi bayibeke ngaphi. Khonapho wasephenduka wabona uJesu emi khonapho kodwa kananzelelanga ukuthi kwakunguJesu. Wathi mama ukhalelani ufuna ubani na? uMaria wayesithi kumbe ngumlimi wasesithi mnumzana nxa kunguwe omthetheyo ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ukuze ngiyemthatha. Verse 16 uJesu wathi Maria waphendula kuye wamemeza ngesiHebheru wathi Rabboni okutsho ukuthi mfundisi. uJesu wathi ungangibambi ngokuba kangikabuyeli kuBaba kodwa hamba utshele abafowethu. Siyabonga. Abafundi benzani beqala ukuhlangana noKristu ovukileyo? Ingilosi ezimbili usebalile mfuna sikhumbuzane ethuneni zabatshelani oMaria Magdalene labanye ababelaye ngoJesu ovukileyo. Ngendlela sifuna bupho ubufakazi ngovuka kwani ukaJesu Kristu. Yena uKristu waziveza njani kubo na? Ngicela ngokuthi nxa siphendula yonke le mibuzo asicabangeni ukuthi babusisiwe bathandekayo labo bakholwa bengabonanga. La nxa ungazange umbone ngokwakho uKristu ovukileyo kwabafileyo iziphi ezinye izizathu zakho zokukholwa kuJesu na? Asixoxele ngayo lezi zindaba. Yes. Yazi kwakungavumi ukuthi umbone uJesu usalufana. Right. Kuthiwa bathi bembona iningi lamkhonza abakwazi bembona ukuthi nguye lo besikamba naye nguye sambonaye bethelwa walenga lapha wafa wangcwatshwa usevukile bamkhonza
abanye njengoba usuke wathinta khathesi embuzweni yakho bathandabuza okunjengabo Thomas kwaba lezehlakalo ezijiyeneyo okuyikho kwenzakalayo kithi. Inkuthazo yikuthi kasikholweni simethembeni uJesu loba singabonanga singambonanga ngoba ubufakazi bukhona. Ayisekuthi siyakholwa nje kuphela kungela bufakazi. Ubufakazi bukhona, uJesu uyaphila, ulokho ekhulumisana lathi ngendlela ezijiyeneyo lezimpilweni zethu. Inguquko eyenzakalayo ezimpilweni zethu iyafakaza ukuthi ukhona. Njengoba ngeke ngakhuluma ngengoma leya ukuthi ngokuba uyaphila ngingamelana la kusasa. Loba kuyini okwenzakalayo ngiba lethemba ngibe lesiqiniseko ukuthi hayi uJesu uyaphila, wafa wavuka, lwano lamakhiyelwa angamvulela loba ngiqhubeke ngempilo. So siyavuma ukuthi amasotsha abangofakazi bokuqala ukuthi uvukile. Nxa siza lapha futhi kwamavesi andibona siwabale lengilosi kanjani iyaqinisa ukuvuka kwabafileyo. Ngabanye abafakazi abakhuluma ngokuvuka kanjani kaJesu Kristu. Labafundi Maria babona bahamba befaka. Othi sihle siyifunde lapha mfundi indlela uJesu aziveza ngayo wanika ubufakazi. Kuba seKorinte ngo-15 abokuqala ngo-15 ivesi ngo-5 sisiya ku-8. Umpostoli Paul kuyilokho asibhalela khona. Uthi kanye lokuthi wabonakala kuPetro. Njalo muva wabonakala kwabali12. Emva kwalokho wabonakala kubazalwane abadlula 500 sikhathi sinye. Iningi labo lilokhu lisaphila lanxa abanye sebalala. Wabuya wabonakala kuJakobe, muva kubapostoli bonke. Kwathe kucineni wabonakala kimi futhi njengalo ozelwe ngendlela engajwayelekanga. Ufuna ukuqinisa into edithintwa ngumaforo ukuthi obunye ubufakazi esilabo ukuthi uJesu wabonakala ebantwini abaningi. Umpostoli Paulus bhalela lapho ukuthi wabonakala kuPetro. Sibone bonakala kuMaria. Sibona futhi kuthiwa kwabangu-12 anti kuthiwa babe ku-upper room. uJesu wabonakala esephakathi kwabo. Kuthiwa uThomas wayengekho futhi indaba yokuthandabuza. Kuthiwa uThomas wayengekho okokuqala uJesu efika. Bamtshela uPetro ukuthi hayi uvukile thina umfundisi simbonile. Ngokwesibili ngithathekiswa lapho kuthiwa wabonakala kuKefas. Kanje kubani uKefas? Priest wayengu uKefas wayengumnye. uSifas lapha bekukhulunywa. Anti lapha isiNdebele. Ngifunda uvesi ngoka5. Ngaswela kuvesi 40 lokuthi wembelwa lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwembhalo. Lokuthi wabonakala kuKefas. Wasebonwa ngabali12. Kodwa lede ngifundile bithe kuPetro, so nguye uSifas. Exactly. uPetro nguye uSifas. Siyabona. So bensathinta lapha mfundisi ukuthi kuthwe abanye uthi uThomas wayethandabuzile. Kodwa uJesu abeseletha umndaba yokuthi libusisiwe elikholwa lingabonanga. So indaba kaJesu kasimbonanga manqamu. Kodwa abasilethela lobo bufakazi buyaqiniseka, bulesiqiniselo, buyabambeka ukuthi uJesu ngempela uvukile. La ku500 liyana ukuthiwa waaphiya kiyo mfundisi entabeni kuthiwa abanye babengazake bambone. Kodwa kuthiwa besaxoxa ukuthi limbonile unjani kutheni kuthiwa waba khona phakathi kwabo. Basebebona ngani mfundisi ngamanxeba ukuthi nguye. Abanye bamkhonza, abanye lanxa kunjalo wayengafuna ukuyichiya icatshangelwa liyabo. Wayefuna icace ukuthi hayi uvukile sambona hambani lefakazi. Awukhangele ke uverse 20 uFirst Corinthians chapter 15. Sikhangele yale ndawo esikhuluma ngayo ukuvuka kwakhe lokuhlangana labanengi. Asikhangele leyo verse u15 verse 20. Ithi kodwa uKristu wavuka impela kwabafileyo. Izithelo zakuqala zalabo asebelele. Wavuka ini impela. uPaul ubeka njani ukuveza uKristu njengesithelo sokuqala zalabo abafayo, ukuveza njani? Mbona uKristu usikambela phambili.
khona lokhu uKristu abakho khona ngeke ngaveza lapha indaba yezithelo zakuqala. Yes. Isithelo sakuqala sasiveza ukuthi ezinye lezi ziyakulandela ziyaba izinhlobo bani yezithelo. Alright. Nxa kulitamatisi olivunileyo ukuthi leya yowakuqala aza kulandela azabe nje equality yakhona. So lathi uKristu nguye owaqaba ngokuqala ingqabutho ekuvuyeni. Lathi siza kuvuswa silo mzimba onjengoka Jesu ongaboliyo. Yeah. Umzimba omutsha. Ngicela ukuthi into olunye ukucacisa kumaforo ukuthi uJesu uyingqabutho. Kodwa ezifundweni ezadlulayo anti sathinta ukuthi kulabantu abavuswayo. Ukodwa sahle sakubeka obala ukuthi babelokhe ukufa kwakulokhe kulamandla phezukwa. So uJesu uba yingqabutho ngoba lesi sivuno esizayo yiso siyaphiwa ukungaboli, immortality. So yikho kuveza khona ukuthi uyingqabutho kulaba sebelele. Yeah, umaforo uthinta kakhulu ngendaba zezithelo zokuqala. Akusifundele Exodus 23 iverse ka19. Exodus 23 iverse ka19. Yazi Ithi lapha Yeah. sorry maforo. Ithi lapha lethani endlini kaJehova uNkulunkulu wenu izithelo zakuqala zomhlaba wenu ezinhle kakhulu. Lingapheki izinyane ngochago lukanina. Lezi zithelo ke nxa singazikhangela zazimele zazisitshoni akuyibuyeli uyichasa njalo indawo. Kulezi zinto ezimbili ezintathu bengifisa ukubana sizikhangele beziyisithupha. Alright, oqala enza ukuchaza ukufundisa ukuthi kwakusitsho nje ukuthi uhlobo lwezithelo eziyakulandela luzabe lunjani. Yes. Kuveze futhi ukuthi siyambonga uJehova osinikezeleyo umhlaba ukulima indawo lamandla futhi siyabonga lokho. Yikubonga uJehova ngathi. So uKristu njengesithe sokuqala kuveza zonke impawu lezi kuye ukuthi nguye osinika konke, nguye osinika ukuphila, nguye osinika amandla. Siyahamba siyaphila senza konke ngubani? Nguye uKristu angithi? Yes, siyabonga. uKristu wavuka elempawu zokubethelwa kwakhe ezandleni lasezinyaweni amanxeba. Kungakutsho ukuthini? Kungakutsho ukuthi ungakutsho ukuthi lathi thina esingena phakathi kwezinhlupho ezehlukeneyo siza kuvuswa sile nhlupho zethu na? Mfundisi ngizaphendula ngithi ungafunda uJohane owahamba loJesu sibhalela ku 1 John chapter 3 verse 2. Ukhuluma ngendlela esizaba yiyo yona nxa uJesu esesiza. Uthi asikwazi kathesi ukuthi sizaba yini. Kodwa sikwaziyo ukuthi sizafana loJesu nxa eqhamukayo. Ngithintwa indaba leyo ukuthi uJesu wabonakala lamanxeba. Ungayifunda kuhle even eternity yonke. Ithi uJesu uyahlalela amanxeba. Yikho phela uIsaiah 7:14 ekhuluma ukuthi siphiwe indodana. Alright. Asiyibolekwanga. uJesu ukuthi abe ngumuntu wayengabe ngumuntu aphinde aphume. Uba ngumuntu eternity yonke. So kusifundisa uthando. Mina lapha ngifundise ngibona uthando lumangalisayo lukaNkulunkulu ukuthi yena uJesu ongazange azisono nguye iphakade yonke obonakala ngamanxeba. Thina ukuze thina ngamanxeba akhe thina sisuswe amanxeba esono. So ngibona uthando lumangalisayo ukuthi kuyaba yibufakazi iphakade yonke ukuthi uNkulunkulu luthando. Ngoba wonke lobo ongawanga uzathi ehlangana lo uNkulunkulu lamanxeba uzakwazi ukuthi imvelo kaNkulunkulu iluthando. Bengithi thina ukuthi into omhlanga akutsho ukuthi thina siza kuphelela. Akula muntu ozathi evuka njengoPaul wakhathazwa ngameva esemzimbeni wakhe. Ekuvukeni uzabe phelele. Sonke sinemkhuhlane yonke le iza kuphela.
nxa kulesigogo esaba khona kuzabe kunguJesu okuthintwa ngumhlanga ukuze kusikhumbuze la esisuka khona lapho esihlengwe khona ukuze singaphindi kungaqumi emkhumbulweni wakho ukuthi kukhanye ukuthi isono siyadula lathi siyadula ukuze kuqedwe isono kwathatha umdali uNkulunkulu ukuthi aye kufa asindise mina la kuhlale kufresh engqondweni zethu uthando lumangalisa izihlobo ezithandekayo. Yes. Kimi kuyangiqinisa akungivulele uyisango 35 isango 35 kuyangiqinisa kakhulu ngoba kuletha ithemba lokuthi umuntu lamanxeba uzabe lamanxeba akufune nje amavesi ambalwa susele evesini ka1 uvesi eliyifunayo I think iverse 5 lapho ke amehlo eziphofu azavuleka lezi indlebe zezacuthe zizavuleka lapho ke abaqhulayo baza kuyiqa njengempala izimulu zihlabelele ngokuthokoza amanzi azampompoza ogwaduleni izifula zigeleze enkangala. Ebengulanda lapha evesini yokuqala usehla usiyavesi ka5 ukuthi qinisa izandla ezinjani ezibuthakathaka lezi zinto kumele zisiqinise sonke ukwazi ukuthi yebo uJesu waba lamanxeba ezandleni zakhe. Thina siyangena phakathi kokuhlupheka ohlukeneyo kulabanye so bayacheda ezindlini bayihlobona bahambe sihamba ngama wheelchair sihamba ngazo zonke izinto zinhluphe esiphakathi kwazo kodwa kuzeni kwenkosi bathandikayo ivesiti sakweqa njengempala ogogekileyo uzachaphuka izandla zakhe oyisiphofu aza kuvuleka amehlo so ambone umsindisi esiza ngamafu oyisimungula uza kumemeza hosana angazibona le ilithinta njani indaba yokuvuka kaJesu Kristu amazwi bani okugcina ongawaletha kubalaleli abaqinisa ukuthi ukuvuka wavuka ngempela kulabantu abafelwayo bazibhuqa sokathesi so kabalathemba sibaqinisa sithini ngamazwi akho okugcina amazwi okugcina balaleli watsho sinobunengi ba yes amazwi okugcina balaleli aletha kulokhu umfundisa kutsho ukuthi kufanele indaba yovuko leyi isiqinise kakhulu lanxa sidlule kuchikachikeni lanxa sifelwa kasikwazini ukuthi kulethemba kulempilo ngangale kwethuna kasikhaleni kodwa sikhale silethemba lokuthi abathandwa bethu labasichileyo sizahlangana labo ngolunye usuku sibe lempilo esikukholwa kakhulu ukuthi nxa uJesu evukile lindaba yokuvuka kwethu ayisoziphuma utheka sikhaleni kule vume ukuthi umuntu akhali ngakhali ungakhaluza hayi imvume ikhona yokukhala kodwa kulethemba ukudlula komunye emhlabeni akungangibulali ngoba ngikwazi ukuthi uyaphila ithuna kalila muntu. Siyabonga angikwazi bana kuyini okusesifubeni sakho ukukhathazayo kangikwazi bana usele ulethemba bani kodwa indaba esingayo le ukuvuka kaKristu njalo sesifundile encwadini yaseKorinte ngawo uKristu kavukanga ngamachecha ayavala ngasichumela ukuchumela ukuthi kuyize kasibambeni siqinisile sikhole uJesu Kristu ukuthi nxa sisifa lathi sibambe isandla sakhe kukhona ukuvuka kwabafileyo maforo awakhamazwa ukugcina kusosikhulekela uvuko lwaba liqiniso kulwaqiniseka sihlobo esithandekayo embalini kuthiwa abanye babathi abafundi babe umana abazange babone kuhle akunjalo lwaluqinisekile uJesu uyaphila wabuya wazosindisa ekhala ethi kuphelile wabhokoza kwafika emathuneni kwavula indlebe zabafile bavuka bamlandela uJesu so sihlobo esithandekayo asilandeli inganekwane indaba yokufa ebesikhuluma ngayo sifithizela ngayo ayisiphelele ethuneni kulovuko ozayo uyeza akayikulibala asibambeleleni kuye uzabuya sithathe siye ekhaya ezulwini asimeni lethuba lomthandazo. Baba sezulwini siyabonga isifundo sibe laso sifunda ngovuko uJesu olizibulo kwabavukayo Nkosi sicela leli qiniso lisisize ubana sibambelele kuwe sithembele kuwe sigiqele konke kuwe banengi wa going through a lot of things kuona lo umhlaba kumnyama indlela isakhanya ngicela Nkosi ubavulele ubakhanyisele belaphe basilise basindise njalo ngumthandazo wethu okukholwa
Kameni kaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.